Sala emergência Centro Saúde Formosa menos facilidade, onde halo atendimento para paciente sira. Assunto ne hatou husi médico geral, Vitalina Villanova ba jornalista sira e Centro Saúde Formosa, bairro Formosa Dili, quarta-feira. Loronsa no Luresin Rua, fulang Abril, tinari rua no Luresin Tolu. Ono ba equipamento, né? Falhas baru close, nega? Ini bak ini mai sendiri ini hari keras kami kadiran mana, kami kadiran ini mas be di mana kami persija kadiran ini be maka kadiran ini be maka dia dunia ya, tu bapak sih itu, jadi semale sudah kohar mai ya, turban akan rokok hela, entar kami tahu close. Menghirap pun pasyente mainnya, pasyente ko kulisan lagi pak mainnya. Namanya pasyente ni pai mainnya moras. Mai turta kadang sama montunta antau ne atleta. Indes ni mai dia lan mai ba gravidita kalau tur kadang ne malagi. Depois ba ni equipamento silta ne sa cama, cama ini mas ani Fatima mas sidang pirlos ne se renovação. Se renova, si halo de rekonstruksi tambah baru masih sebenarnya halau deh mas sambil renovasi jadi nyari ani Fatima sudah polos nih sebeli peratusan mas ani halau deh tambah ita orangnya hari baik ini moras dengue dan orang makas terusnya moras dia moras infecção respiratória, ele makas bos, então precisa baixa, então a loke de perbelatkan paciente. Vitalina Villanova informa, equipamento sira hanesang metro, suka tensão yang precisa aumenta, termometer no sira nia parte, hato ona pedido ba Ministério Saúde, mas be sira automai. E a fatem hanesang, paciente Leonildo do Rego Magno, reforça facilidade e a sala emergência Centro Saúde Formosa menos liu, mas be sirani atendimento para paciente sira diaglio. No nemos doutor sirani be serviço e a sala emergência sempre e a iniciativa halo atendimento para paciente sirani be magmai ho horas emergência. Depende ba grau paciente sirani morasnya bisa. Atau atendimento emergência awalnya facilidade menos itu, menos itu mabe ada adequado para tu bisa poder atender situação emergência. E dia aproveita tanto doutor sana mesmo lima matai. Sempre ini inisiatif boleh buka solusi para pasien di sini lebih main situação emergência. Main hal ni pessoalnya perspektif ane, hal ni hari ini tratamento usi parte de serviço, atendimento usi doutora Sira na enfermeira Sira ne dia. Saya buka tu compreende paciente Sira cara, paciente Sira keluhan, mas saya buka solusi para resolver por qualquer maneira. A reportagem Ana Rosária Jacinto Kai Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no farre tutang ba media social Hotu.